Во Скопје не беше дочекана со свиреж, туку со аплаузи. A verovatno zato što dolazim sledeće godine, pa zbog toga. Како ти го виде овој надпревар? Будучност му врати на Вардар за поразот во Подгорица? Pa nije da smo planirali da vratimo, ali iskreno bila je jako teška utakmica. Gol za golom se igrao celu utakmicu. Vardar je baš kvalitetna ekipa, to i pokazuje, imao je do sad 8 pobjeda za redom, je li tako? Jako teško gostovanje za nas posle FTC-a gde smo izgubili kući 11 razlike. Iskreno, samo zbog tog težeg perioda što smo imali i zbog svega, meni je ovo najdraža pobjeda u karijeri. Ne zato što je Vardar i u Skoplju, nego zbog svega što smo mi prošli do ove utakmice, tako da ova pobjeda mi je nekako za sad najdraža. Иако сте победили, имали сте неки осцилации у игри. Дали амбиција остае исти као и на старту сезоне? Да идете на Final Four и на титула? Imali smo padova u igri, to je normalno, ali uvek ta naša odbrana je opet bila na dobrom nivou kada je trebalo. Naravno, ambicije su i dalje visoke, želimo da idemo na Final Four jer mislimo da zaslužujemo to i ja iskreno verujem u moj tim i verujem da ćemo se naći u 4 najbolje ekipe u Evropi. Kako si se rešila da dođeš u Skopje? Sledeće godine? Pa želim da osvojim Ligu šampiona sa Vardarom.